Урматтуу жетекчилер, урматтуу меймандар, бизге мэрияга, Ош шаарына дагы бир жаңы менин жолдош балдарым, Жалал Абадтык туугандарым өзүмө белек кылып беришти эле автоунааны. Мен айттым, менин машинам бар, автоунаам бар. Биздин мэрдин автоунаасы аябай эскирип калыптыр. Ушул унааны макул десеңиздер, мага эмес, мэрияга белек кылгыла десем, анда өзүңүз карап көрүңүз деди. Анда өзүңүз карап көрүңүз, биз сизге бердик, анан өзүңүз айдайсызбы, же мэрияга белек кыласызбы, же мэрге белек кыласызбы, аны өзүңүз карап көрүңүз деди. Ошол эме мен өз автоунаам бар. Бул ушул автоунаа биздин жеке менин атымдан, Жалал Абадтык туугандарымдын атынан Ош элине, мэрияга, ушу мэрге белек болсун анда. Кандай дедиңер? Мынакей. Ого. Bir oturup göreyim ne kандай eкен. Кана тиги Расул эке каякта жүрөт? Расул эке, кана оталдырчы? Оталдырып көрүңүзчү, bir oturup көрөйүнчү, кандай экен? Кана бейисмин. Жарашат бекен я? Я. Же я. Эми жарашат, а? Эми жарашат да калса, bir oturup göreyim, ha? Кана. Ооба. Төрага, кана oturup көрбөйсүзбү? Сонда калмайчы, oturup көрбөйсүзбү? Bir tetектен bir курук кылчы. Жарашат экен бирок. Аксакалдар барбы бизде аксакал? Bir бота берип. Я. Мен досум келди. Досум ба сен? Как раз мынакей. Как раз досум дагы эме болуп калды. Кандай досум? Ассаламу алейкум. Жакшы, кандай? Ашта кулук болдун. Болсун. Siz dost bulamda öyle жоголуп кеттиңиз го? Бизге ham болсун бу. Бизге ham болсун. Dost bulamda öyle жоголуп кеттиңиз дейм. Өзүңүз көрүнбөй качып жүрөсөң. Дегеле таппай каласыз. Мен жумуштамын да. Алыңда мени мына кошуп алың. Ажаба. Жаңы машина белек кылышты. Мэрияга bir бата бериңиз эми. Кулук болсун машинаңыз. Жакшылап бериңиз, бек карап бериңиз. Бисмиллахиррахманиррахим. Алхамдулилlah. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin. El-akibetul muttaqin. Vessalatu vesselam ala Resulullah. Allah Teala'ga çek maktular olsun. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e selamlar, salavatlar olsun. Allah Teala şu Prezident Sadır Japarov, Hamdbek Taşiyev, şu Merviz Cengizbek Toktorbayev, şu ömrünü ördü versin, imanını ardı versin, den solunu ardı versin. Amin. Allah Teala işinlerge yer olsun, işinlerge daim bereket faiz versin. Amin. Tapkanılar bardınlarga özüңөрgө nasip kılsın. Amin. Bardınam zamanınız tinç bolsun, tokçuluk, bolçuluk bolsun, Amin. maşinanız kuluk bolsun. Allah ekber. Rahmat acaba, çoğun rahmat. Kim ne oldu? Bütte şarabız. Rahmat. Rahmat canım, rahmat. Tara rahmat canım. Şu emek korunduk vermeysin Köründük vermeysin. Ya, korunduk vermeysin kızlar.